agaga memang perlu ipalempu makokoe. Nah sebab saya sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendren Rapang mamula kak seding istilahnya seakan-akan iero amalan na tau pandrita tak ro riolo alena gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodalle, alena gurutta kali Belawa Kiai Abdul Malik, alena gurutta Kiai Abdul Muhid Yusuf kali Sidendreng, gurutta kali Pak Baja. Seakan-akan iero amalan nangga itawe maka de iero amalan ero degaga dalelena. Sehingga istilah napa kita we makopai maka de amalan bid'ah. Kega nanyaro megaiga kunnu nasangi bid'ah. Doa bersama kotopura mas sempajang nasangi bid'ah. Jadi mega mak baca donge komai nasangi bid'ah. Letek bola baru itai nabang nasangi bid'ah. Iya na istilah bid'ah napake tawe makoka untuk supaya ia rosalangi si sele si pasalah. Nade na pangewat tawe Pak Bu, nareko iya na pakewe rewa iloko hukum na agama harang, wajib, makruh, sunnah, si bawa mubah. Iya kok lima dasar rewa dia na pangewat tawe, dia na si salah. Jadi ya kong ka aga tajamah, nakada bid'ah tapodangi maka da aga hukum nanya. Iya ko maka dai harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongangi ya tau larangi nasabari na harang. Kama kiro. Iya mitu ko maka dai bid'ah apa capakna ya tu bid'ah neraka. Kama kiro. Jadi nangga maka dai nangga tau milau doa bersama pada imatarona pure mak bereselang masih kiri jolo tania bid'ah yero angka mematoda lelena had desa. Tapi tania sempajang upa bahagi kie tania sempajang apa iya lo sempajangnya ibuka ina si bawai kata bere itu ina si bawai bere selang imonrinna yero tania sempajang tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya miko na jama ipu ima yolo na bere selangnya salai apa okui sempajangnya na pertama iyan namo imonrinna sempajangnya angka mematoda lelena. Tapi degaga had desa no kilala sampaja. Jadi ako ka tau makada degaga sikiri na rekopure masampaja tau tau makura baca ya tu. Makura baca. Jadi iya na mega pasalay na jamay imangi makokoy. Jadi upasang ipu imang tapananungang iro. Nasabaok ko mitu onron na wadding to pada mangolo milaw dolori po ng Allah Ta'ala. Paralu upalampura cede bela. Maka dia rodo bersama dua mematoje itu pendapat angka pendapat maka dah ia rodo bersama si bawa milau doang tapi dia na pada ilau kata pada kau makan bersama pada Andre tak itu tepakan jaki kare jolo jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada dia ilau peko nilau na misal na Pak Galuh koiko Pak darak ka iya, dia tu napa ada ilau Pak dangka nga iya, Pak Galuh ko dia tu napa ada. Ya rega makan cidi Pak Balu esa cidi Pak Galuh. Ya Pak Galuh ngimilai bosi Pak Balu esa milau ya aja na bosi Pak dia natarale sa na kumisilopoy. Jadi iya na okoni na nala dasar he. Nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada ilau kebutuhan tak. Padahal dia harona cocok sah, dia na salah. Tapi iya lo had desa dia na iya miro bawang, had desa bahas itan tapak dongengnya. Dia na iya miro. Makanya tu koi buka ikorangnya rata-rata ya tu pak dongengnya nama na capana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna ampusana. Nama na capana. Berarti kami jamak. Nangka had desa naro nabita rampe makada. Ya ko ganna ipatapulo umakku si pulung-pulung. Angkau ko to salasi dinawali. Iya ko milaw dong itarima tu pak dongan nah.
Ya iya ko ganna 40 jamaah. Nato mangilaw do insyaallah. En kajamina pulo ko nabita. Ya to na tu pas sabar ngampai nabita ya ko masam pajat tomate tawe nilaw maka dapat ganna 40 jamaah. 3 sab dengan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i ukulalan na kitab fikina maka dai ia pana assa sampajak jumae nareko 40 jamaah mukim. Iya kecuali tu kampung de meto nagan na 40 tau de na marigaga. Iya ko ganna mi 40 tau ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu. Iya na ronalay standar 40. Walaupun matu ko pikir ka madupa-dupan. Iya na ro pas sabarang jadi ya ti di pu imang iya ro nak tajamaero angka tu dalelena angka kam maha pacara mapole tapa maka da bida amanang iya tu isa neraka manang iya tu tasurumi jo mak baca-baca. Kada pegay-gamu kita mau baca. Apa iya ro gurutta de metona cede kita na baca si kampilo. Iya mana ha gurutta kali si denre tu kita na macan ne mematoko kamarana. Napa ni gurutta na apalah? De na tarobang ibo na. Ya kong katau makutana maka de gurutta angka koro kita lamari nomoro seko langga seko nomoro seko halamas seko tu. Lalu no muale mo buka mo itay. Nah apalah apa de na parilamari kita na nareko de na apalai. Itu yo po na mako ko idi malibo madari lalo de nala gapak buku na. De panang kani baca. Jadi ko ni he. Jadi ro tau pandrite dio lo malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah. Yo po miwita tay mako ko manu ye napai si rupa na sang magala ni mapasalah. Mako matiga je ergo rek nasa guruta makade nang katau ci di menai sang magala tu mapasalah. Apa yana de na pada ni sang salah ni. Yana tu ampai makada de baca-baca moki. Ye di parengkalinga mako masyarakat ye rota amal kange ke kana makada ko tong kong katau makada de gada lelena. Tasurumi mako tanah-tanah makada de mi ti de to pandita tadi lo de na pada te mako ko marengkalinga carama. Ia tau pandrita rio lo makadami baca iye ia mu pigau na suro ni rewa ia ro tau ipodange makoro de na mega kutanana de na kadang kamoga hak desa na kenri mon ro hak desa na asamoga hak desa na de nang kana kutanangi anak mundri to menama ko kwa maka kutana ia nang kai podangi ta pamaka asamoga hak desa na kenri pole de to kana malamma si sana ipodang de to na jami apa mega di makoko apa makoti halino magampan ni yonroy mak guru HPW. Idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga mereka paham. On rotona madari dasarna agama ipasi garu-garu. On nak moro ko Facebook wap pangewa. Mapangewa ma ko Facebook nasaba napasalay nanggai akida padahal itu padila amal. Iya na masalah makokoy pak itu agama pak tak bagi. Angka kajian Islam angka yasa kajian iman, angka yasa kajian ihsan. Iya kok kajian Islam berarti hukum-hukum. Bansanana hukum-hukumna lalan na sampajange, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangewatek kwe. De nasi di pendapat apa puang Allah Ta'ala memato makada walizalika halakahum mako memato koro pancaji de masih dipaham. Maka de puang Allah Ta'ala kelok melo kak pasti dipahangi atakku wading Wulle tapi dia umelo. Puang Allah Ta'ala itu dia melo. Melo ikut to malele ngapahang. Maka puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji. Dia masih dipahang. Jadi nang katau ci dimi paham na pake tau newan na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala mimato make lorangi de na si di paham. Makiro pikinanya. Walengi contoh supaya membasa-basa kita paham. Angkai di oko Ahlu sunnah wal jamaah nah dia makada apa tu ulama tau pandrita lopo ya ciori pikinah Imam Tasyafi, Imam Mali, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali iya napa tau pandrita tapi te pendapat nah iya ko Muhammadiyah tu dia nak kombang apa tapi cik dimi tu nasapai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi tau pandrita napa nala cik di yana tiasa tarji. Makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata berekna doa titana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkat pusat letu oko desa si rupa tu yo po tu NU maka tu ega nalati Allahumma baini nalati Allahu akbar kabira maka ega nasaba magai apa memang to mashab
Dalam fikih yomi ko Muhammadiyah nasapa yolo ke ga desa kami nama tada yana ronala cide yana tiasa tarji. Wala ni contoh. Masalah mak dusa kangejen ni. Ang kaci di tau mato, ang kanang kasi di tau matoro pole bulu Pak bulu tau mato pak bulu arak. Ya ko arak pak bulu maka dai tau arak badui asana. Na yero arak badui pole bulu langsung ko nabi tamakutana tau mato. Maka dah iya garo ko pura ka mak jenne ya Rasulullah takok lau karawai lama rupa tapaham oh iya anak mundrin ka pa dia napahan ni takok lau karawai lama rupa na de nau pakai ngipal lapi umelo mas sampajang mak jenne gak pemeng make nabita aja nah kena bita aja nah iya tu muka rawai na pada mia tu udah cilimu kau niro rewa niro 20 asera asona angka to makada 22 asona puranon na ya tau matoy makutana we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo okko nabita si tinro tuda nginabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalaw makutana ya Rasulullah pada pakutanana iya ko pura ka mak jenne tako ukarawe kamaluak ku tanpa palapis umelo mas sampajang mak jenne gak pemang tappa mahkadama ya nabita jenne mana ko ha itu kere pada pakutanana tapi lihat jawabannya iyon na arak badui we lay podangi maka dade na marigaga berarti aja nemu jenne asam pajak bano iya kalau lo talue we maka nabita jenne mana ko iya na berbeda pendapat ero maka dai angka na tau panrita maka dah iya rohat desa iyo nak pamulangin nasaba tau mato makutana yolo napa nak muda imunri berarti terhapus nia hadesa iyo loiwe maka dai ko kuliah agama nasi mansuk lai susui ya undang-undang maka dai di amandamen betongan natanya ya ro berlaku angka undang-undang baru jadi ingka hak desa baru dia na berlaku ya roh jadi ya na berlaku maka dai nak muka rawai lama rupa dia mu pakai ngipal lapi ko puro mak jenne batal ha jennemu ya na ro na pakai kana pakai ya roh maka dai Imam Malik jolo na deje nakada na bita batal de na ni pake yaro yolo na nabita matoro pawi yaro yolo ya mato pawi mundri na de nakada na bita de na ni pake ro hadesa yolo berarti hadesa berlaku dua-dua ite gare keadaan na paresay na sa ya pamulangi makutana tau mato iya kedua tau malolo berarti ako tau mato karawe kamaluan na de na marigaga apa awad di jaji tumata minakakangi teh makiro iya ni ko tau malolo berarti angka syahwat na batal jenne na berarti aki karawe kamaluang tanya iya roi karawana na batal iya ni kong kana pesu na batal tapahannya dua ni pendapat kaya kana rapatuk metola mapangewan itu ko makana salah itu kere kemudian angka tau pandrita makare tidak makare mantasapi ide desi pale nata susu ay yang kamu pakai kurangan nasaba iya tu tau mato yang kalasan mataru-taru na pataka lupa itu maka da kami yang nabi tabatal nasa ngide na marigaga de to pagana siba de ka sabin na jadi dinami de to paniri sa makada tanya to kay to pak balen na tau pole mi bulu iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya dipakai iya na riasa tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita paham ya ide tu mak pangewa meto tu tay pak ko memang pangewa pada ya tu sige se olina roane makun raye bayine si bawa lakai ya ku imanta sapi ina batal jenne namo bayine aja tak ada bayine kumo aide ya imanta sapi ya tu bayine tanya muhrim tania taulem ni tapi ya punai tanya muhrim datu ko bayine tanah semanta sapi apa ia sange mahram dua sarana haram dinikahi si bawa haram digauli naiya bainewe lai nikahi si balai gauli bertanya muhrim makanya tu bainewe manuri mantasaki hak tu hak kutam di asana agak hak pakai hak pakai asana tanya hak milik hak pakai ni tapahnya iya na tu na pagewangi tau pandrita ya kokui kita nak malo masakah tapi taru jolo cede lau walengi kesimpulan apa ngewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne na lakaye ko sige say si bawa bainena
Apa angka nabita polay mak jenne na melolo mas sampajang na lepak bawi bainena dena nak jenne na lo mas sampajang. Aisyah makadai manta sapi agan na bau. Iya ko sarak na bau berarti kepala pi na kadi nagesay. Itu ni kere. Ina maraje wani mata sapi nasa de. Angka si hade sa napu ba Aisyah makadai Aisyah angka nangka. Matinro ka si bawa nabita tanga banni tako pesak dinga aka kamarak na nabita macika tanga banni pesak dinga lau ka pesa inabita pak de lampu ka pesa inabita lau sapa pak de ko sidapeku macane ka masapuru lau rapi lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala lima suju inabita bikene batal ijenne nalakaye nareko sigesay makun raya bainena maka pajamema ni masampaja nabita apa ukaramay maka day manta sapi masampajak ya nabita na suju mi dena yamanan atau suju masampajang itu tanda mapangewang itu ina maraja hewan dena iya na jadi aku iya na pahat pak de itu na pasala apa ni saya kada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro pak disa ngamakwero perlu ipaha pak magi na dena to mapangewato panditerio lo dena si salah anak ya to man ya to makukwa ustaz cede salek cede neraka magi itu nangka nasaba makuramo pinabaca iya haji biasa makwaro cede biasa lautang ngaro patu kumakulia nayoli ka lo macaramo kogowa de upasalamanang no mana boleh macarama nakar tewe napan nang ustaz ci di milalan nola jadi makome jadi ini naro pacarama jadi itu pak agama pada milona warunge pada launa warunge. Iya ro warunge angka nasubale, angka watemano, angka kaju, angka tempe. Idi mani bawa ke kami tala. Ya ko wate bale tala ya naro tandre tapi aja tapasale tau mandre tempe. Gitu. Jadi aku pandapak na manta sapi nalate aja tapasale ko pandapak na Abu Hanifah na pake tau Yan tu ampai idi ko NU maka tu garupan na ko masampajang Allahu akbar. Wah maya enggak tuh? Angka jadi angka to tu nabila mi dia pernah makanjak tato Allahu akbar angka to ko bami maka dia nakai padahal ya ko to melo mi ta ko dalelewe maka dai Abu Hurairah iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna ia mimpi yasang Abu Hurairah ambo na coki na sabab mapangajian nabita nangka nak coki masuk 15 bajujunna katuli jubana rae maloe engka nak coki mak benyo ko matinro mapangajangi nabi tamangin tapal lupa iro nak coki masuk tapanai te taselang tapana jepu na pengi pe mata mana para katani maka maka dia nabi Abu Hurairah pada alasan itu Abdurrahman bin Sahar tapi nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tau papira coki angka maka da pada tu 70 cokina angka to maka da 270 dia bisa karo-karo kena cocok yang jelasnya di 200 cokina. Dia tahu pagaka apa tahu bila Pak 200 cokina. Dia tahu pagaka di. Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko nabi tak kada mu pandre moga. Nasa upandre sah. Maka dia nabi teh ini Pak Guru. Iya ko tako mu buka ipintummu ko elei pura ko masampaja subuh. Ko elei iro mu buka ipintun na tangak muro. Na tako angka coki macuri ko pole monri. Na pas nadapi Pak buat tengana palan na pintu kangka tu pintu pala nama kowe istilahnya dia rokatan yang ngena napas lep panguko tu tangana de nak taru masuk tapi nalepa jiriolana na susungyo kurupana cokiro koilei maka de nabita illau dokko illau ko dalle nasaba ang kami tu malaikat pak bagi dalle na kuatu sipak na coki ya roh jadi idi naro na podato nabita tanya Abu Hurairah bawang ye di angkai cokyo ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa pasok ko tangana lalam melo ero masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngo kurupana maka de tomato tariolo ya ko majulumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima doang ko tu biasa mo kiruntu ka tapi biasa lai sempak midi ada pahala gina kali patu dah kowe itu iya naro na Pak Guru ngaro tau pandriterio lo maka da iya tuh apa iya tuh pintu Pak bahaya tuh
natiat tu nabita yon risanre daw pintu si bawa palanna ya sange palang ya tu akatanyangan na tu tahu-tahu ringe tahu-tahu na dia nabat di yon risanre ya tu emang ke dalil runtu boleh kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sanre oko daw pintu patapulo sona tu na cilakai alena marat ji dale na pole patapulo sona yana tu na kada tau matoi riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de nawat dituto sanre ko daw pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu ko mon rina daw pintu apa ang katolasa ko tu ya serihil ahmar ya tu ngi cela ya na tu madari nakan na tes taro ya tu jadi ini makun reye komon rey macurita aja hata sandri ko pintu ya Pak Madaria tu ase megaya tu kok kiro kita ni Imam Sarnuji kok kita na imamu ke sana kita na Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita we kegero nomor sidi sandre oko do pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiar kang jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara katutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pake wajujunya luluka ya ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kunri dale itu patapulo sona tu kemudian wajuju purai pake melo isasa ya la palulu ala sata makadamisa sa ko bajay termasuk ya tu angkat pakai jakka polo ni matanda ni pakai mau pamajakka ang ada dito ko boleh ka jakka polo ni sinna ya tu kunri dale itu hadis Imam Sarnuji rampe hilalana kita na dalam kitab Ta'limu Ta'lim tau pandrita lopo haye na pango na tu nasa tomatay riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakai ko tu aja mo sariwan yo ko bolamu iya ko cieta makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilaw lalang apa mo pulung garo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulungi apa nonro itu jing aja mo pa banni saliwa bola iya nak banni saliwa bola sa saipe manapa mo pake pa nonro itu jing o ko nito na madar yang katau mapat dia rona langsung mate ji pakaiannya itu oke itu jadi natya manang makadani to mata riolo pe mali iyo po na monde na sangka mana siasa de gada lelena pa de na kana bacay kan jadi laulolongan mo pa ye na mo tu seret naso pole ka sibawa guruta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama pole Jakarta lau dampingi masyarakat buru ko Jupandang sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang ukur guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan na idakwina tongang ihanasang ito pandritewe maka daya tu di oku Indonesia iya tu pasal langi apo na nabita jadi arak pole Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang nagalombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri iya naro pole Yaman dari Lembasiat apo naro nabita tapi pole Hadramaut iya tidi si denren rapang tau mau pa tu nasaba onron nawalye iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo koko lakuang saye karama oko kulo angka korapang sebo die saye manang arak ni mato pole ya mana ro jadi tama ko jadi itu di pasal lang itaw matota tanya ustaz kullu tanya betongan tanya ustaz YouTube tau apo na mi mato na bitah apo na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang agagay pa na pasal lamanang idi mililata ogi makaddo jadi na si runtu basara ito tita ni gare yan naro ulaw anu kaka tungatona sanghe bepata nagare age di bepata ogi manasa burongo ito makare barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro pasok ngatu pasok iti sama sangin pasok to
Itu dari kata fasolli li rabbika wanhar. Makanya macaca tu menrek pada pubana pada ulun masih fasolli li rabbika. Angka bepate dia agak katiri salah, ha? Tania katiri salah, maka dai al katiri salah. Ia ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa ko kamu setu de tu gaga bicarogi ne tu al katiri. Magi nang katiri ya sakatiri. Itu nama suku dari Yaman, namanya al katiri. Iya naro nakada as-sholah maka dai katiri salah. Katiri mandi, al katiri mindin. Jadi iya naro kau cucuk tongat toro. Degaga tu, tacu upi di Andre Mama nih. Itu jadi ternyata werra. Iya ko namporangi maka dai berra. Iya ko menasui maka dai werra. Magi na beda na yamato. Iya ko namporangi maka dai berra dari kata birrul walidain, mappedeceng. Iya ko menasui maka dai wara. Jadi si salah. Napa ni tidi bepatogi apa niya tu? Loka. Kaluku gola cella. Ya itu kasapa di kare. Konde-konde aga. Kaluku lakbu gola cella. Leti ki kare ko katiri mandiewe. Tananya tomie katiri salah ya mato. Burongo gola mato. Si bawa loka. Toliyam itu. Jadi negara. Jadi yang mato tu bepa macam ne. Tak ia naruh nalengi asang. Tapi asang na manca jipak dongeng. Namun dia tu nak nabita. Nama itu adalah doa. Jadi dia nama lasa. Dia nak nela sama kalian. Apa Andre nama kanja? Yupui di makoko hai. Kamana ni rupa nalasai? Pak namo bepa tadi tu ni risang asan naga kau mai. Betul kan? Ipai di makun raya. Ya kong kata sarai aja na teko tak toli palen nak. Aki buat ni hawai pelah. Pak ya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu. Ada? Dan tahu nama ni kare. Nagangka 5 tahun tu teko tak awak di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awak di inu agame maje campuran naro. Natengi Tapi 5 tahun awak di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pak ko ele ina minin korewengi mawari ni. Ida kare. Magi PT kota ena yinu. Tegalas makoto dewa kada aja tinu tegalas tapi ais ya nang kaga mon romait tang kacampuran sama kali lihat tuh wakiro jadi upasange aja na tu yaro aja na apa me katon ye makun re pede lo se pede makutui to limana man ripa nah itu dena na me maki bua wai pelah to limelo man nasang anu wai iya na mai kahe jadi ini makun re yang kato tu baraka na kotaki buarang ilakai ta wai pelah ya mi koto di teko tak manina pasadia ai sapra bani basere kemudian jadi ia naron apa ya ko pikir jadi ya tu ko pikir bahas eta tema pange watawe angka nabita na solli o kisilam puro cilina angka non ribendreng angka to nangka na mariolo iya mi maka bawangi maka Allah ide panang kau runtuk pa angka to awita tau nak baki tangala da manah makai tu bami Allah gitu. Yan nama makun raye angka sahat desa ulolongang maka dan apa isi kuna apa silampu isalengkana si baca pak jarina layolo. Jadi itu ko makun raye soli makomi dia natarak kamen re. Arwane bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka. Itu ada arwane akakai cede ya makun raye di parapa makiro. Padam itu kumada ka ya ronewe makui ko makun raya tu rapai cede suju makun raya kanang kanalalo nabita na ite makun raya suju makai nabita ye ko makun raya ko suju ko para rapai sikumu jadi na tu ampai makun raya ko suju no tu limana ye mi koronewe na ten nabita magina tu nasa nabita malaku pada suwe itu ye na itu dina wading rokok itu maka dai hadesa ya kui palenna kang ikaca nabita ko lakka na ko rokok i kacapano wae dena tak bollo berarti makanjak lampu na lakan apa makadai hanabita angka tupanga kami na makalasi tau minaw eri lala sampajang makadai sahabat angka kape tau minaw ko sampajang maka nabita nang kataw rokok din na lampu lakan yan na tupanga kami na makalasi katonga-tonga tu tau pa rokok makalokong din nawat dingi tu tapi kecuali tau mapat dine malaka na aja na tanoy itu Pak Matan Ramatoji itu numpak dilaka itu dia liri bina sapa si bar tembok kok masigi dia sandre moki Pak sandre moki dia nama digaga itu dia nama digaga angka mo tu Pak burapat dilaka angkau lolongan ngoko kita kita hikmah termasuk ihad desa biasa narampe guru tamali belawah
Yato simpay wisan na sabaan ka jamaah na podanga ako bone. Oleh macarama ko bone nang ka jamaah na guru tatomo-tomo kasi. Nasang iya tiya upake ustaz tapi dewa pak guru ngi. Kapik ku yasang nasa sisil itu teta nai ka kadaga ta pake-pake di wa. Na de mana naman padipat dilak ka. Tadi mana kan ipat diutu podangin nasa kada de. Wisas sana sa kada mi pak guru. Ya tiya sa tau seke. Pak de me palete ipat disangan na. Nasa ya kene de ta cara mangi ustaz. De atu disangi te kue ya sisa na tu pake. Biasa nasa na cara mak guru tamali. Nanya maninasa ngoko kampung dapi siletik kuyero matemanan ni. Na carmangi guru tamali belawa almarhum amagafurlah. Maka de guru ta ia nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu. Mas sampaja sunna subuh nanya ko rakaat pertama na baca alam nasrah. Na rakaat kedua na baca alam tarakaipa. Dia kan naipat diutus itu basi bapak dilaka. Kuya tunala pangupu. Na napake der tomoto ya iya tu pake pak ustaz de tongan kan na bela. Itu apa na podang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku. Iya, de nang kana sanakannya apa dilak apa diutu. Kita coba-coba nih Pak. De topat na terlambat. Itu. Jadi ya kok mas sampai sunat subuh. Rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Al-insyirah. Rakaat kedua alam tarakaipa. Ya roh. Jadi Pak berapa dilaka itu papalampe sungat tuh ya roh. Papalampe sungat. Yang kata tu ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak. Dega kata me pasolangi alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Iya. Jadi ya roh. Jadi di mana kayak kami tak pakai. Meki mali Pak berapa diutu meki mali pakai salamat jadi toh. Jadi mana? Jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina lah tatika masalah kau sampai jas subuh tanya tu sampai jas sunat subuh mi. Jadi ya Pak berapa dilaka itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai Pak ya kotor rokok bela palam pulang tu elak kata. Tapi angka kita tahu mako kau mas sampaja mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa yasangnya rokok tu si lampu ilak si bapun cinge. Na payero lima ibu kai cede idia ronewe ya makun raya lari tamai. Limana si kuna lari tama. Ia ronewe lari masu cede. Tapi aja mona koe masu cede. Utue yon roi ma katani. Tapi angka kita tahu rokok we na pano ili mana lo ko cikacina. Napa maliwang ulun na layawa. Angka moha desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Ia ronewe de nako. Dia rone tak pahang ya sampai jam makun reka mata jamah. Tapi arone itu iya roh. Jadi mesti tu irisa makanan ni ga makutani aku makun rei berarti sampai jam makun rei. Apa ia tu sampai jam makun rei tanya hadis pilih. Tanya makanan nabi tak jamai. Na sama arone nabi tak nampak gurum itu. Tak pahang ya? Ayah mana mau nabi tak ya curi. Maka dari mana taraka sikuna ko kata berei. Ia ko rokok ina pa ni ko masampajang nabi tak. Kedo janggo na roh. Timunna ko sampajang loro sara nang kalinga sahabat ko monrina makada iya surah na baca nabi te berarti masau-sau iya na tunakna to pandita iya na sampajang tatta yang kalapak dilana namo mani hamasau-sau iya mi ko makmungi aja terganggu imange pangkam yang kato tu makmung Allahu akbar wah ya si biasa dan na imange de nako de na wadi apa hanya iya namo di imange masau-sau. Apa dia nama kau bawang yang kata kata beri napa mama kau bawa ini nak kau. Apa ia sampajangin nalapakan ililah. Bacaan nalapakan. Rokok ki angka miasang rukun kauli. Ia kau makadai rukun kauli berarti Fatihah, tahayya kacapurang, sahada si bahasa lawa, bersalam takbiratul ihram. Itu rukun kauli itu. Mesti nalapakan lillah. Yaitu sampai imangnya kau matai at-tahayyatul mubarakatus. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ashhadu an la ilaha. Masuk tu napasaw ya roh. Allahumma sholli ala. Aja nak kerani. Ada. Aja. Angker rukun kauli ya roh. Tapa usahakan ya. Napa ni ko doa bersama ki talada-lada ih. Pak Menggatoji itu imam doa bersama nasa ngalina milih mina patujui. Amin. Aga to melo mangamin adin yang kalinga.
Ente, iya kodo bersama iya taladai. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Maka dani makmungi amin tatarima ipo. Kero, makanya ro. Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallang makun raye. Tau matappa arone tau matappa makun raye. Mapamulay tu igang kaya matewe. Wal ahya'i minhum wal amwat. Yero, Allahumma antas salat. Po ngidi minon ro ya pole ang ngasang salamakam. Yan ro tilaw. Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa dipole turu langi ko tanya izin ta yero inaro tarap bana atinat aja mo na malampe tingkat to imang kaya itu masa piniga to ma mo jago natajak ba man ni nasa haming ang kalalo na pasitodo haming ay no kasi na ima gimpe ma mo kiru de gaga ini jadi masalah. De maroca memang maroca ko makiro yo po ko manasay ina to ampay megatoje to ba kita nga nasangana je to milaw do na dito niyang kalinga gaje imangi minonro je eto yero makade emak de taro ni re pak makar be matije tu gurutta aserame matoje to anak na balisi anak macona na kiri la ko pak bere jamaah yanang katau pak kama pitay na lupa tama purana mak bere salang imangi lupa na maso anak macona balisi eto eto mangolo saliwa memang itu sandala nah yan na to na macone balisi apa aserato anak na dua na angka na talwa po na angka to natilo ko to sa labinengang tama ni watu di oh iya tama ni angka natilo ko to sa labinengang to 5 pangewat to na to ampay na suri na bita dasin si badasi masan na to koyo tau pure botin yan na to pangewang ito yan na to ampay na suri na bita mabersala ko metama kamarae angka to nati law ko to mak bali bolay na to disisala iya tu persisale te nasa gaje manu na yanu macare parepa mendre ko ade jamba na pamade ina tu nakara guru takali sidenre makomemnya tu ko manu dia tu nak bisa kaje nendre itu guru takali sidenre na pamakada iya ko mendre bali bolana bali manu na bali bolamu ko ade mu na de nak bisa kaje na takut jamba na pamade aja mu bisa tai manu ade mu banna mu bisa itu guru takali sidenre aja na tay manu mo bisa ya pak manoko ko tay manu ya pak makar manu na bali bola jambang yo po ko ade mo bisa kagi ko punna itu guru taro jadi dia itu kaga banyak malapa jadi ako de sakira yan ang pangolong ng mamagi-magi ng pabarakay po ng Allah Ta'ala upasang ni babae sekalian iyaro amalang-amalang kunno subwe manas satu hadesa na makadalalo ti mantasapi yan ang kataw kunno na lupay bi kunno subwe suru suju sakwi kung nalupay kunno subwe kuy mantasapi jadi itu kunno apa kunnut nazila kunnut laknat kunnut sunnat witir kunnut 10 Ramadan itu kunnut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ka COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wad dingin apa salama ilaga manre balawe ko tu kampong sama lele balawe manre makasola ngo ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala yero atau angka tau melo mak doca ako kampong to kunu nasila atau kamelo to sarangi kampong to kunu nasila sabe la sala sa silelewe kolera agay ko may na sala silele kunu nasila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kata tu kunut laknat ia pernah zaman nabita yan niatnya ni patapulo pakapulak koran na kiring na ihadan na ibunu manang na ibunu manang pakapulak koran di sumur barut itu yan naro na kunu nabita aling ia cilakang ia tawe wala ia ke pamalakna kemudian Allah mengatakan ia pemurusi Muhammad pakonir pajan ni nabita tapi ro nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang loro asara mangaribi isa subuh ina kunu mataru magay nasaba majai nyawana nabita tau nasuro lo makapala korang nasuro lo mapak guru lai hada nguk Yahudi na paliun yan naro na kunu laknat nabita sa rekomend po ng Allah Ta'ala nalingi pamala yaro tau unungi pakapala korang dan Allah mengatakan urusaku ni Muhammad pajan ni nabita nasaba itarima ni donna makiro yan naro kunut laknat napapisaw ni naturong ngaya tapi ya subuh dia nak kenapa pisau inabita menurut si diriwayat ya na tu ampai toli kunu subuh ini ya naro mega apa tu makada bidah pak dia na lolongan hak desa na itu kare jadi perlu sampaikan saya kira ya naro pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak berkah Allah Taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi